Dia be hamu keluarga si bola mangalaka. Saya itu sima dapat apa saulia. Songoni mati hamu pengantin. Ate. Jadi sangat bersejarah do pesta kuno. Alai urasar pangiran nami tulangmu. Matok korea de mamu tulang mata de balate. Songoni deni bere nami bawa nak kisi tugasoi. Hok mai bai di tu bere nami boruna de, ulah kola legu ate. Songoni nak dibahasa sonaru. Kola ngada di legui. Unang-unang ala dibahasa legu ate. Ada siapa roha mado pelaksanaan ate. Jadi lah semua kamu, semua pe haroro nami tulangmu, amat terebatamu masuk-masuk keluargamu. Oke. Jadi lo nami masuk sama hatalina dua-dua. Meni sita batua mainna pardinggoman ni Ciborok. Amat terebatamu nama masuk-masuk keluarga baron. Hok mahamu di pasor. Asa pinati ko kudur di wanita dia. Manang na dia may keluarga muna na baru mangalaka. Saya susima na kota persaulia. Asa salah sunu sa kebotian pasaton nami matangin nami kamat terebata. Doho ulus perbini holong nami tuha muna dua. Asima mani amat terebata. Saha mamu tubang gabean. Saha nang tubar korosa. Tuhita hola dua ma ulus. Si ulus sonon asing ni sorti. Cara masa nabala tulangna, cara masa pungut tanah bolori patapot parsaran raja to kemanur do boruna. Horas mani kita saluna, musik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terima kasih telah like, subscribe, dan komen channel YouTube ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.